Jesucristo tatitusti, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasau artaniptam. Markaha, miszunhapcham, hanhupanakchik huchloraphamti. Gloria al Señor. Munat hilanaka, munat kuyakanaka, arum tanipsmawa, macotimpi, acá sábado, wilta cantatina. Dios ajumanacaro, bendispan, achana chapa. Maiko timpiwa, Dios angracia pata, unchtasintan, acá radio tercer éxodo, hayuk satoque. Nayate que jualico se siñawa, jumanacan otanacamaro por aniñaja, acá radio toque. Dios bendis panaya, kao kachakanakantig istapchta, sapa sabadonaka, o camaraki domingo alwatanaka, repita tascarakio acapaispa, yosanarunakapa predictataki ukaj. Comach Dios bendis panaya humanacaro, humanacan hilatama, maiko timpi, arum tanipxmantak pacha, hila kulyaka. Hisa pasire sabadoja, amtawaitanwa mamara aka radio tercer éxodo ukaj tokatapa. Ayukaw pasirij amtawaitanja alwatpacha, jornala ya está. Cosisi waitanwa, diosaro yos pagar traktanja, diosaj todavía ukama erpsusto mamarampi, ¿no? Aka radion. Kamaste aka alwatanj chaja o esta tampiwa, humanakampi palta simuntan, yosanarunakapa. Ukamaja diosatwa maitasweañani, diosaponiwa humaros nayarosa yanaptañapaj. Humaj istañamataki nayasti yosnarunakapa arsoñataki elitañataki. Kumaja diosarak estasiñani oración toque ukatwa hukampe paltasiscañani yosanarunakapa akalwatan. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, humaro akalwatanja, Makatansma akarradion katasisina. Señor Jesucristo, humach todavía, más abadumpis permitista, acá lugaratpacha, aronakama arsuña, taque kitinagatej istapje, acá radio tercer éxodo, hupanakataki, kitinagateja, suyapje siempre, acá programa. Señor, humay hupanakaros bendistarakim, paraj dayarakim, acá alwatan hupanakaja, atentamente istapjrakpan humana qollana arunakama. Señor, humaya yanaptit nayaroja, textonax uñestayita, ka santo kelkatamtoque, ukamaraka makinanaxa, ka microfononaxa, humakipani usawayam, Señor. Humarua katuyasma, loktasma, Señor, kumarak kitinagate apnakt apje, aka radion makinanaxa, hupanakaros bendistrakim, uka técnicos hilatanakaros, Señor. Gracias, Padre Santo, ukamajakalwatanja, ukamsasahumar yuspagarsma, Jesucristo Santo, bendito sutimaro, ukamapanay, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ukamasti munat hilanaka kuyakanaka, kitinakateja, Perú lugaran istapjta, humanakaroa, taque hilanak kuyakanaka, arum danipxma. Pasire humanakaja, ma convención ukanoa katasipjtaja, kaya omirocho sat lugarana, ukaj punota ukam alaitoque, altura, kaukanteja tayakipuni, urasaj kunukipaniraki. Hayukalagaranwa humanakaj tanta istasipjta, inasa mapose pechka osohta iglesianaka, Dios ajumanakaroh seguramente, bendisip pachatamba, ukamaj arum tanipxmawa, taque hilanaka, kuyakanaka, kitinagate ukam manerana, Dios arojumanakaja suitapjarakta, ukaj sinte askiwa.
Maisat xatao ukaja mayar tuktasina diusario paistaña. Como castellano daron sistanua compañerismo. Hisa. Diosaj ukja munaponiu wawanakapaj mayacha siñapa ukatsti mawawar tuktata yusaroja yupaychañapa. Ukamaja takpacha hilakullaka, pastores de diferentes iglesias, ¿no? Humanacaroa arum tanipxma. Tanto Hasana Grande, Gilata Román, Upau Saranta Yasqueja, Ucamaraki, Kaya Caucanateja, Panascachi Lugrana, José Rojas, Gloria al Señor, Ucamaraki Apotira Lugarana, Ucapasparaki Pomata, Tanto Salteane, Ecomerucho, Taque ukalogranacana, Diosan sirvirinakapaja, Diosano wanakaparoj, Parlasque, Mancayasque, Diosan arunakapa. Taque upanakaroa, Arum tawaitanja, Askinpin humanakajukama, Tantaist asisin, Diosaro yupayapajtukaj cosisiñao. Taque hilanak kuyakanaka, Kitenekatej como humanakaja, Ukahacha convención ukankapajtaja, Paser sabadoja, Diosa humanakaroja, Bendispanay. Hayu kamsasawa, arum tanipxma, aka radio, tercer éxodo, ukauhat pacha, Altupata, Lugarata, Bolivia, Oraqueta, como Dios bendispan. Como aquí tiene que tener este chisto, Brasil marcana, Jawal, Hilana Cuyacanacao ististo, Aymar Lajra para el Tasiri, Hilanaka Cuyacanaka, Upanacaroa, arum taraktanja. Ukamarakiwa, Argentina Lugaranza, Istabjaraquisto, Diosana Arunacapa, acá Aymar Lajrata, Walja Hilana Cuyacanacao Utji, Kay Argentina Marcanja, acá Bolivia Oraquet Jupanacaj por motivos de trabajo, Sartapje Ernactere, Upanacaja siempre Ischukaraquisto, Dios bendispan Saractano Panacaro, Ukamacalo Atanja, Munata Hilana Cuyacanaka, Diosana Arunacaparua por Iraquiñani, Kunala Icotej, Diosan Arupa Leita Siñaja, Wali importante poniu. Ukamaj paltas estanua, acá kepa programa nakanja, Will unjaja, ukatnayaj, ukaotja respetawa. Aniwa, ukaotaman kanki, hupanagaroh taripkate. Aniwa asutkate, huisyumpe. Anukaja, upanagaj kespiata niu mas bien, sasawa, diosaj sawayeja. Hayukat paltas estanaj, veré la sangre y pasaré de vosotros. Bil unjaja, ukatnayaj, pasawayao, muitawayao, respetao ukaot con jacosiñas. Ukamaja, ukatemat continuut en etaqueja, montan leit asiña, Hebreos, Machak Testamento, Hebreos capítulo 9, verso 16, ukatnera kataro, Diosan arunakapa. Castellanonja, akam sasawa, kayak ataraki, acá Diosan Santo Libro Pana. Komaja, Hebreos 9, verso 16, ukat naira toquero. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. ¿De dónde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana y hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo. Gloria al Señor. Verso 20, seguimos leyendo. Diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también
con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios bendispan Hollana Arunacaparo. Hayuka kamawa lita si wañani yusan Arunacapa. Kunja moscas. Alajpach Dios aukina arubaj. Anit kumaki. Yo creo que taque creyente taquiu yusan Arunacapaj. Wali suma moscapone. Dios anaruna kapaha hakanya punne. Hisa. Akakal katanakan para el chistowa alah pachankir Dios auquija. Apóstol Pablón la captoc. Mire, Dios ahukam chachpine, mahakpine, mahakin la kapine usej. Ukatwa acá Hebreos Lebrón registrat. Kaukante seja kuna laiko texi kuna pachatej ma testamento lorataki. Ukaja necesario poner uka testamento lorereja hiwata ñapa, ¿sí o no? Esa. Kuna laiko tej testamento lorerej uka testamento hiujes uka testamento lorkej ukaja ukampiwa confirmase siwa hanite hiukaspaja uka testamento haniu valora ni kite kunje importante aruna casa monata hila monat kuyak uqarojas kakiwa Dios anaruna kapaj. Kuna pachateja profeta Moisés ukaj. Uka kollan libro. Uka libro de la ley. Markataki katimponj. Leit awaikan ukaja. Uka libroj. Wilampe chachotano. Waka kallon wilapampe. Uka cabritona wilapampe, ukamaraki orco ovejan wilapampe, umampe, ukamaraki wila arwat lortata ma chaptaña kaukarotej wilaj chaptatan uka wilampiwa, libros litikan ukaj chayuki patana, ukamaraki takpach Israel marcas uka wilampiw chayuki patana. Kun ukaj nos parcañas. Y kuna pachatejo kam chayuki pkanja. Ukawaka kallon wilapampe, cabriton wilapampe. Ukapachaste profeta Moisés opaxaraquinua. Akaja kauker testamento tej Dios haitawaikisto ukana hacha unyancha vipao. Esa. Dios bendispan. Kun hakaron akaj kusiskayasa. Kun hakaron akaj nos parkayasa. Uka testamento confirma ñataqueja, testamento lorerej, hiwataña pao siwa. Hisa ukamponisquiwa. Kun jamateja akahora qina, ¿no? Wal janinakao, hanir hiukasen hanchin testamento lorasepje. Wal janinakawa
ma aukitzipans, taikatzipans, testamento chlorasipje, aniriu kasin. Kaya nakah, hiliro takiwa, kaya nakah sulkawa takiwa, haikwam no, testamento. Kung ma autoridad au lori. Ma notario kanak lori. Ukaw sa taka, testamento. May naksapan yung testament hay tasi, hay kwam no? Pero uka testamento ha, kitetek testament lor que ukak todavía hakas ksiha, haniri uksiha, entonces hani waloranikit. Kuna pachas waloranek uka testamento ha, kuna pachatek uka testamento lor que ukaha iwawaeje. Uka pacha uka testamento ha, wale waloran tukuaeje. Hayu kamau aka Biblian Dios narupak para el chisto. Monat hila monat kuliaka. Merka testamentons. Diosan kamachinakapa. Ukah testamento sa tarakin pe. Pero uka testamento ha, uy wawila na kampe, chayo kipatano. Ukah simplemente mach ibikino. Ukah simplemente ma uintasibe, ma figura ukakino. Kuna pachateja verdadero. Diosan cordero pajotjeja, ukah Señor Jesucristo. Kuna pachatejo paj, wilapa wartasje, Calvario cruzana. Y Calvario cruzano paj, hakanya pchurase. Hayu kapachawa. Uka testamento. Wale walorani tukuaeje. Kisa. Uka tu parlas que acá Hebreos capítulo 9 versículos 16 hasta versículo 22 leita waitanja. Porque merca testamentonja acá versículos 22 ukanaxiwa merca testamentonja taqi kuna poneo omachata purificata wilampe según leer jamaj. Han wilampiste, han wilawartabimpiste, hani utkite hujanakata hare katanyaj. His wilampio takikunas pampachasi. Merque testamentonja uywa wilampe. Wakakayonakan wilapampe. Orco ovejan wilapampe. Cabrito nakan wilapampe. Hayo campiwa. Diosan libro pas. Chayuki patana. Yusan marca pas. Chayuki patana. Uka wilaja simplemente. Uka isel marcan hujab tapan takino. Haniwa isel marcan hujab por total comachcante. Isa. Evangelio de Mateo. Lita si waitanwa pasirinakaj. Pirakalwa tanja. Lita si skyaksna umako timpe. Kunapachatej Señor Jesucristo. Ukahype o mankabe, último mankabe. Castellano sataja última cena. Hayu kapachahupaj. Ma copa. Ma vaso hupaj. Apti ukawasunste. Wino ukanganja. Ukawinoste nayan wilahau sa saudio saksanja. Mire. Mateo 26. Versículo 27. Ukaujan hasiwa. Y tomando el vaso. Y hechas gracias les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Gloria al Señor. Kunapachatej Dios uka vaso katuayoh. Uka vasonste vinoa pokantatana. Uka vinoste Jesucriston wilaparo uintasin. Uka tua Dios uka vaso vinon pokantata aptasenste yosaro yospagare ukata hupaja apóstolo nakaparo churi Dios aste siwa apjam sapamaine akabasut kuna laikotej akaj nayan wilajawa aka machaka testamentona aka wilajaste wartatao siwakanja wal haninakataki huchanaka omachañataki hariqañataki Diosaj yuspagarataponiphan entonces ukamaj yosan wilapankiwa hakañaj Jesucriston wilapankiwa viñay hakañaj hanitej wilaj utkeja hani utkit hakañaj kaukante han wilaj utkeja ukaujan hiwañaki uti ukatawa aka temparlastan wiloñjaja ukatnaj uka utar respetawa uka utamanqanki uka haqinakas chacha warmi wayna tawaq upanakas respeta taniwa hakaña niniwa hanipuniw hiwaq mantkaniti sasawsi kaya Éxodo capítulos 12 ukanja ukampes kaukir utanjay kaukir utapunkunjay wilajan utkchinit usktatakchinit uka utaruste hiwaw mantani taripawiw mantani ¿sí o no? Hilakuyaka kauqa importantes aka Diosan wilapa manqankañaj aka Diosan wilapa manqaro imantasqañaj aka wilampe hariqatajañaj haniwa hanchi uywan wilapampi mirqe testamenton ham haniwa uka cabrito nakan wilapampi hani uka wakaqallo nakan wilapampi mirqe testamenton ham uka wilanakaja aleqakiw huchq tapt'an haniw q'umachkant haniw pichuaykante por total pero Señor Jesucriston wilapawa totalapene q'umachqe haqin huchapq Señor Jesucriston wilapawa totalapene hanq'u tukuyawayje haqin huchapq hanit kusik tukata munat hila munat kuyaka mirqe testamentonja taqikunas wilampi puniw ch'allukipatan q'umachatan purificatan siwa uka uywan wilapaj uka wakaqallun wilapas representaskan Jesucriston wilapar is por ejemplo akan siwa taqe wasuna kaukir wasuna katej utilizatan tabernáculo lugaranja ukanakas wilampe suma ch'allukipatanwa purificatanwa siwa ahora katimpun uka wasuna kaja natural wasuna kanwa pero hichuruste humarakitawa hila kullaka humatawa wayna tawaqo uka vasoja más servicio takiwa uka vasoja más trabajo lorañapao uka wasañ maneja ministerio ¿ve? Más trabajo pocañamao uka vasoja
Hareka tañapao, chayuki patañapao, Diosan kollan wilapampi. Porque ukawilawa komachi, ukawilaw santifique, ukawilaw humaros santifikiristam, ukadiosan wilapao humah ma basustaha, ukadiosan wilapao total komachiristam, ma trabajo loraña mataki, ma servicio maitaña mataki. Por ejemplo, cochuña mataki, uraña mataki, porque taqueo kanakaja ma trabajo ma ministerio. Naira timponja, merque testamentonja, hanchin basunakan, kori basunakach, kolki basunakach. Perichoroja, humatao koritsipan sukam valoranej. Kori basutsipan valoranej, humatao Dios atakej. Humaro Dios usañmunta. Humao Dios aroj sirviñama. Humao Dios aroja gloria chorañama. Humao Dios aroja ochuñama. Humawa oración toque Dios ampej pala señama. Humawa evangelio yosan arupa hanancha ñama. Taque jaquero, taque hucharararo, han pencasisa. Taque ukalura tamampio humaj, ma trabajo poktaj, más servicio loras karaktaj. Hisa. Ukaba Dios narupaj, unat hila munat kuyak. Ukamaja, alajpach Dios aukeja, bendispan, akaro nakaro, ma kochua, akalwatanja, istawayañani, ma kochumpio yosaroja, yupa istarakiñani, aka programan kasina, aka radio pach. Ukamara kumasa, aka koch istasinja, yosaroj, yospagar arakim kaukan tateja ukan pach. Ukamaja, Dios aukisay bendispan, ukatuk ampi continuas kañani, ukamaj ma yupa chave, ocho, yosaro yupa istawañana kalwatan. A ver, gelata técnico, ma aske ocho, yosar yupa istawi, uskawayam, ukampe alajpach aukiroj, yupa istawañan aka radio pach. Somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro
Jesús. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el nuestro pronto volverá. Gloria a Dios. Kun jacosisiñas. Ernacañao se jaya. Trabajad, trabajad. Tu casa maneja. Ernacam, Dios ataque. Esa. ¿Qué vas a ma basum sastanua. Sapa creyente. Ma basum sastanua. Diosano tapana. Antiguo Testamento onja. Basunakaj waltata utjana. Uka basunakaja más servicio loranja. Uka basunakaja wilampi chayuki patarakino. Si te jomaj ma basustaja. Yusar cocho ñamataki. Ora ñamataki. Evangelio para ñamataki. Yosan arupar ukamao amén sa ñamataki. Humaj wilampi chayuki pataña mao. Wilampi humaj harekataña mao, omachataña mao. Porque ukatio san wilapakiwa hakeruj uchanakap omachi. Ucharar hakeruj, ucharar chacharos warmiros ukatio san wilapakiwa han konoro intata tukuyi. Porque uka wila warta sirej ma testamento haitawa isto. Y kunapachate jupaj hakain tukuyej calor cruzanja ukatwa uka testamento tukuwaje wale walorane. Ukatao diosan arupaja qoritsipana hukampi walorane. Ukatao diosan arupaja hakañapuni. Hebreos lebron leit araktansa Moisés an tiempo pan cualquier libro, uka bibliano, uka timpon, tal vez Génesis hasta Malaquías cam, Merc Testamento, ukat leitan Moisés Israel marcatakja, uka libro, uka Diosan arupaj, uka Merc Testamento, wilam pichayu kipatan sereksa. Munat hila munat kuyaka. Hichoroh aka Diosan libro paj. Santa Biblia sataja, Génesis Apocalipsis kamaja, wilampi purificatao, wila maihtakiwa, ukatwa aka aronakaja, hakañ aronaka sataja. Porque hakañaja wilankiwa. Isa. Ukamba aka Levítico libronja leittanja. Merca Testamento Levíticos 17, versículos 11, ukanja sasao se akama. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por lo cual la misma sangre expiará la persona. Dios os bendiga. Ukawilao, hakeroj, hujapa, omachani sereksan. Porque ukawilankiw hakañaj. Ukawilawa hakañaj churani, viña hakan churani. Ukayosano wilaparo, completamente rendicire, completamente aceptere personaroj y ausao toque. Y ausao toque va aceptañasa. De que Jesucristo ha Calvario cruzana wilap huartasitapa, humano chama jare cañataque,
nayan huchaja hariqañataki hayu katawakisitaina aceptaña hayu katawakisitaina iyaosañampe aceptaña Diosan wilapa wiñay hakaña niñataki qhispiyataña sataki huchanaka p'amp'achatañataki porque han wila wartawinpi haniw hucha p'amp'achasñaj utkiti sasawsi uklitatanaj Diosan arupanaj uka Hebreos libronaj munata hila munata kullaka qhispiyasñaj haniw kiti pastorankis qhispiyasñaj haniw kiti sacerdotenkis qhispiyasñaja yusan wilapankiwa porque uka wilankiwa hakañaj Apocalipsis libro akamsiwa capítulo 1 Apocalipsis libro versículo 5 uka ujitan hasiwa libro de Apocalipsis 1 verso 5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria y imperio para siempre, jamás. Amén. Con jacosisiñas. Oh, oka Jesucristo, que te deja chiqpacha, testigo fiel. Taque, hiliri, hiwatanak taipit, haktiri. Que te deja reina kans reyipa. Okao hiwasana karoja, monisto. Oka rein paste, Señor Jesucristo. Jupao kuyapayasisto, además, jupawa huchanakasatja, huilapampe, hare Cristo. Oxibakanja nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios. Yosawa hare Cristosto. Take huchanakasatja. Kolyan huilapampe. Ukawila pampiwa, Señor Jesucristo, a las gesto. Novia pañas ataque. Esposa pañas ataque. Diosan templo pañas ataque. Ma basur o intatañas ataque, collan vaso. Diosan servicio pan. Gloria al Señor. Sinti sumahaya munat hila munat kulyaka. Ojalá humah entiendis makaronaka. Ojalá ya karonaka katokas machimamaro. Okamah yatim. Rasuna pe Dios akseh nayah wil onyahay muntah. Uka otapon kon nayaha wil onyah ukat uka otaman kankirinakah respeta taniu. Hakanya niniu haniu hiwah mantkanit. Ni hupan nakahiwap kanis. Ano kaha hiwanyat ha hakanya ropas haphan. Kun hachikasukwaro nakah. Siteha utampong kumahani. Wilampi chachchotakcheh. Hiwah mantakipaniniw. Katimpon ha hanchi utapong kunakano. Pero hichoroste utapun koja chuymasawa, chuymasa, chuymama. Ukato Apocalipsis libro capítulo 3 ukanaqsej Diosaj akaqnayaq punkuna hausaskt leqt'askt hausaskt kitihist architan. Pero ukapunkoja wilampe ch'aqch'utañapaw.
Ukat nayak manta ukat hupampi mangkasi hupasti nayam birakisiu. Gloria al Señor kun hakosisinya sukah. Munat hila munata kuyaka. Hilata William Marion Branham. Upawa ma historia kuintawa yistoh. Ma mensahipan. Ukaw munarak humanakaro akalwatan kuintanyaraki. Wah ma ejemplo raki spao intin niya sataki. Kunapa chateh Señor Jesucristo Calvario cruzan. Uka hachar Roman klauna camp amparats kayots leqendatanja. Cuerpo paja enteramente willa charaki puni. Kunalay ko te hupah walha asut enakwa katokan. Equiparosa chape pilumbi uskutaraki. Kunatsu kamapachana. Señor Jesucristo huchaninte. Upaklon tatancha. Ani upak kimskut kolyana kimskut santua. Human sufriñama. Human takisinyama, nayan sufriñaj, nayan takisinyaj pi, upaj sufriwa yatainaj. Ukatapi uka asut inax kato katainaj, ukatapi uka cruz apawa yatainaj, ikanipjaro. Ukatapi uka cruzans liqenta tatainaj. Human hucham laiko. Ikunapachatej cruzanj. Hikatasin. Ukamunte de la Calaverocan. Takeneo armashan ukaj. Haneo apostolo ng kapas ukang kant. Pedros nigaway hatainaw. Piskawarang hakero at yusach amin puchun antats chalwats mangkarayan. Ukahakinakas tutalo armas hatain. Aun pas pat yusam pachamo armasitain. Ukat mo hupah cruzan jaseja. Padre, ¿por qué me has abandonado? Tatay ko natrak arm tasistaste sa saupah arsuay. Cruzan. Hupah takin arm tatano sa pakiponiw sufrina, ayakona, uka cruzana, wila maihtaki, umatsa aut hataraki. Kunapa jate hopah umaikan ukasa vinagriu loktap hataina. Ihilata William Branham upah ukamais ka historian siwa mahamachito hutana color café mahamachito. Iwa sa kwal hamachina kunyiktan no me. Achanaka iskanaka. Hamachina kah sutin. Uka hamachina kah Dios toket Lord atarakiw usk atarakiwa. Ukama color café hamachito hutan siwa. Uka hamachito ha. De repente, unyhawayana, machacha, total villa, maihta cuerpo paja, hachaklawana kan leqentata, sufrisca tapa cruzan. Taken abandonata. Ukapacha uka hamachito ha. Wali sintek asitaina. Kunataraki akachachas akama. Total. Cuerpo pas villa maihitaki. Kayo nakapas ampara nakapas ukchaklaw na kan lekenda taraki. Ukat ukais kahamachito ha. Halkatataina. Yanap tanyataki. Ukaklaw na ka churupampi waisun mo natain. May sa amparar halkatatayin na. Ukaklaw waisun mo natain. Kayo kukar halakarak china. Kayon lekentatakan ukaklaws waisun mo natain ukahamach ito. Pero hani puwid kant. Porque upahis kahamach ito kinwa. Hani suficiente kant chamapaha. Maalikat hama
uka klaunaka Criston amparapat waisuñataki. Pero sin embargo, uka hamachitoh munatainaw yanaptaña. En alguna manera, kupaktakpach amapampi, uka klaunak churupampi, wayviraña. Lamentablemente, hanio puirkante. Upak maikuti uyanta ana, pero hanio puirkante. Ukama, diosaro, yanap kasina, upaja, uka pechopa, uka hamachitoja, uka puraka naera toqueja, al wilampi manchasitain, Cristun wilapam, upaj color café uka hamachitota inawa, pero ukam klauna kway susas skaweja upaj diosan wilapampe al pechopa, manchasi wayatain, pintsusi wayatain, ayuka tauka hamachitoja, castellano sata, pete rojo, Cuaxañ maneja, huila puracane, huila pechone, hamachito, ¿ve? Cuaxcaya Estados Unidos, uxanagana utjatapajaniw aski hiwasaj, acá Bolivia toquen oñictante. Conat, con la ley que hamachitoja, Jesucristo romunatain yanaptaña, clauna cuayorañ, uka hora osao, uka momento nawa, pechopja, diosan vilapampe, al manchasitaina. Ukamawa hilata William Rahmopaj, cuintisto, intinde ñataki. ¿Con su significa? Oh, monat hila, monat kuliaka. Humas nayas uka hamachit hamarakiw munsna. Akachuy masaj. Diosan vilapampe. Total. Charan hatanyap. Pint sutanyap. Wilaki pin Diosan vilapampe. Porque uka wila na kiwotje. Viña kanyaj. Pero kunapa ya sumajuka Diosan wilapampe. Chuimamja uka pechomja espiritualmente. Pintsusisma. Uka hamachitoh kunapa ya sa pichopja. Uka Criston wilapampe. Kal pintsusi wayatenja. Wilachusi wayatenja. Kunapa ya tejopaj munataini Cristurianap en klaunak apsun. Uka momenton. Uka tawhilata William Branham paj mensaje panakseja. Hiwasan nakaja. Señor Jesucristo roh. Uka hamachithamba yanaptañasaj. Acá evangelio apaña. Juparo hachanchaña. Oración loraña. Cochoña. Ukampi huparoj. Yanaptanj. Hupaladoroj makatanj. Hupatakej algo lorañ montanj. Dice. Munat hila munat kuliaka. Humajuka. Wila por acane. Hamachitor uintatay. Yanaptam. Diosan obrapan. Hanairasim. Iglesia Saranj. Cochunj. Oranj. Santa Biblia litasins. Cristot parlanj. Hanpengasim. Take ukalora tamampi humaj. Yanaptasktah. Y kunapa ya tengo clorata humaja automáticamente. Diosan wila pampiu. Chuyimam. Kal. Wila chusktah. Criston wila pampi. Dios aksiwa. Nah uka wila kunyiha. Uka wila kunyiha sins nayaha. Respeta poniu. Uka utar. Uka almaro. Haniponi hupahiu kanite. Upahwiñea poniu hakani siwa. Gloria a Dios. Ukawa ka mensaje sa paltas isktanja. Acá ni walja programa nakan. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Gloria al Señor. Ani utikit ka ukansa.
Wiña cañaj. Solamente Jesucristo huila panaki uti. Ukatawa ka Biblias Génesis Apocalipsis kamahiasta huila maihtakiwa titiski. Ukatwa sapa versículo sapa texto litan ukaj. Hakañ arro. Aka Biblia enkej. Hakañaro. Porque huilampi chachotao. Dios an huila pampi. Acá testamento. Merpe testamentos, machak testamentos, Dios san huila pampi chachotao. Ukatao acá libro sataja. Collan libro. Santa Biblia. Esa. Ukatwa respeto uskuñasaj. Utkaspa kunayman libro nak, hacha libro nak, hiska libro nak, pero uka libro nak kan hani utikit wilah. Pero acá Biblia anste, acá kailkata nakakal, wilampe purificatao. Ukatawa Diosan arupa sa tah. Ukatawistan Diosan arup leit asinyani. Hakanya ronak leit anyani. Istan. Munat hila munat kuyak ujal entiendismo. Aka kolyan bendito aronak. Ukamaste munata hilanaka kulyakanaka. Niwar masiphatate. Anil karja siphatasa. Aka mensaje naka istaña. Aka aronaka istaña. Humanakatake. Arsonitas kiwa. Humanakatake liitanitas kiwa. Humanakan hilatam hermano Lino. Apasingtua. Diosan biñay hakaña aronakapa. Humaja Diosan bila pampe hari kasinya mataki. Ujama hachachisa hiskachisa. Diosan bila pawa walich amani. Diosan bila pampiwa hujana kamah al pisksutanyapa. Komachatanyapa. Jesucristona wawapaña mataki. Jesucristona noviapa esposa paña mataki. Gloria a Dios. Okamaja munat hilanaka munat kuyakanaka. Diosaj bendis panay aronakaparo. Mas sabadong peu humanakar paltani wayapasma. Karor domingos wilikta kantatis haniwar masiphatat istapham mayampis. Kunalay koteh akah Diosana kolyan aron nakapawa. Wali walorane testamento akah Diosan testamento pa. Promesa nakapa ka santo libronki. Aunque mainin nakahaniw yak kiti aka Diosan aron nakapha. Pero hum nayawa como Diosan wilapampe alata, como Diosan wilapampe kispiata, chacha warme, respeta ñasawa acá Diosan libro baroj. Diosaj kamaj bendispan, Diosateja, anirot kaneja, Dios mediante, joter sabadorakiwa, humanakaro, palta sinipkama, hukampi, Diosan aronakapa, Jesucristona, wilap toket. Jesucriston wilapan aquí ukamaj otjataina. Jespia señaj. Collatañas. Viñay hacañas. Dios ukamaj bendispan. Unat hila, unat amigo. Ukamaste utiri program kamaya. Sasawa saniwayapxma. Taki kitinakatej istapxt akalwatana. Dios kumanakaro bendispan. Dios humanakampipan. Ukamaj hute program kama unat hila unat kulyaka. Dios ampikiya.
Jesucristo tatitusti, según Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, misun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti.